on a été là. A s kľudom. Nech si teraz trošku skráti vôcky. Vas-y, raccourcis terrain. Aby šla rýchlejšie. Nech pritlačí obidvoma nohami. Avec deux pieds, tu appuies. Krátky oťaže. Ty vodítka? Áno. Raccourcis terrain. Nedvíha sa v prmeňoch, ale stehnami proste na stehnách robí raz, dva, vysadá do sebe. To bude cítiť. Tu vas sentir comme tu fais trop. Tu mets de pression dans tes cuisses, pas dans les mollets, dans tes cuisses. Va ici, c'est de la qui commence à cavaler. On y va. A nech sa drží stehnami. Tiens bien avec tes cuisses. A teraz nech... Bude vedieť ísť sám? Tu peux regarder ça? A hlavne nech... Nech už šofer. Conduis-la comme une voiture. Ah oui, mais justement, je prenais les rênes là. Dobre mu to ide to vysedanie. Là, par exemple, tu te débrouilles bien sur le fait. Elle a dit que tu te débrouilles bien avec les lever assis. Parce qu'en fait, tu lui dis, tu la freines et en même temps tu dis, oh, elle sait plus s'il faut marcher ou pas. D'accord. Tes talons bas, tes talons et tes bouts de pied dans la cheval. To rukami, vieš, ona proste nechápe. Ona nechápe, že on je tlačia si nohami a rukami jej. Ale to je v pohode. Essaye de faire le pas. Daj takto. Tak. Takto, aby som videla na toto. Tuto moc netlač, lebo sa rozbehne. Keď cíti tlak. Ici, jamais trop derrière, c'est là où elle te part en galop. Quand Ouais. tu mets trop derrière. Nebudeš si držať na tej reťazi, hej? Oh. To nič. Cours un peu. Dobre. Dobre som to uhrala. A čo ti povedal, že čo? Ja som vyšla radšej prejsť a vrem že tam náhodou nestali na čo? Lebo on tu má v prenajme ten pozemok, na čom vlastne sme. Teba aj ty celkom. Wow, necvalaj. Aj sme do galu. Ouais, mais celle-là, c'est une gueule. Do riti. Ja sa nebojím, on sa strašne šmyká, vieš. Si sa grískla, ozadu to galu. Ja už som to videla nápad. Elle est pas grippée? Ešte boky v pohode, ale tie stredy som tam prešla také krátery v zemi. Strašne mokré. Lebo včera lialo celú. Niekto, keď rozprávam, neznášam to. Nebo